Tubaye ikaze mwese mwakoze subscribe kuri ABC TV, tubashimira ko mudahwema kudukurikira mukurikira ibiganiro byacu. Kurikira rwose ABC TV, mwese mwakanze subscribe turabashimiye, namwe mutarayikanda muyikande. Umunsi tuje kubagezaho uko amakipe igikombe cy'isi ari kugenda n'uburyo amakipe aragenda ahura muri iki cyumweru cy'imikino. Ubwo ni cyumweru kingiki turi gusoza, ni cyumweru gitaha. Mwe mubasha kujya mwakurikira imikino, mabizara mikino imwe n'imwe igenda iba mu rukerera, indi igenda iba ku manywa. Twagenda tubashishikariza rwose gukurikira igikombe cy'isi, dore ko kimeze neza, amakipe ameze neza, amakipe akomera. Abafana ba Cristiano Ronaldo, abafana ba Lionel Messi, abafana b'ikipe y'Ubufaransa, ubwo n'abari inyuma ya Mbappe, abafana b'ikipe ya Espagne, ubwo ni abakinnyi ba Sadio Mane, ubwo ni Senegal. Mwese tubashishikariza gukurikira iki gikombe cy'isi. Ku munsi wo kuwa gatanu Canada igomba guhura na Bosnia. Umunsi wo kuwa gatandatu ariwo uyu munsi ubwo ni mu rukerera habaye umukino wahuzaga ya USA hamwe na Paraguay. Umukino warambiye ibitego 4-1. Mu kanya saa 3 ikipe ya Qatar irahura na Swaziland. Ikipe saa 6 zuzuye Brazil irahura na Maroc. Ku cyumweru tariki 14 ubwo ni mu rukerera Haiti irahura na Scotland. Saa 12 z'urukerera Australia ihure na Turkey. Saa mazuzuye Abadage bamanuka rwose mu kibuga bahura na Charako ni Samoya. Saa 4 zuzuye z'ijoro Netherland cyangwa Ubuholandi burahura n'Ubuyapani. Ubwo tugeze kwa mbere tariki 15 z'ukwa gatandatu, ubwo ni mu rukerera Ivory Coast cyangwa Cote d'Ivoire ahura na Ecuador. Nanone muri urwo rukerera saa 10 Sweden irahura na Tunisia. Saa 12 z'umugoroba rwose abantu bose turimeze neza. Ikipe ya Spain ihura na Cape Verde, ubwo saa 3 zuzuye Ububirigi cyangwa Belgium ihure na Egypt. Ukuvuga ngo nanone mu rukerera rw'icyo gihe ikipe ya Saudi Arabia irahura na Uruguay. Tuesday cyangwa kuwa kabiri tariki 16 z'ukwa gatandatu mu rukerera saa 9 z'urukerera Iran izahura na New Zealand rwose. Saa 3 Ubufaransa buhure na Senegal. Ni ikipe rwose ni umukino utegerejwe n'abantu benshi. Mu kuvuga ngo itari saa 6 z'ijoro mu rukerera Iran ihure na Norway cyangwa Norvege. Kwa gatatu tariki 17 z'ukwa gatandatu mu rukerera Argentina Lionel Messi ihure n'ikipe ya Algeria, ubwo ni muri Afrika. Ikipe saa 12 ubwo ni mu gitondo bwakeye Australia izaba iri gukina na Jordania. Samoya z'umugoroba, Samoya aha ni umuriro rwose. Cristiano Ronaldo the GOAT kizigenza azaba ari kumwe na ba mwana Nzambe, ubwo ni abakongomani. Ubwo ni saa mazuzuye. Saa 4 Ubwongereza buzaba buri kumwe na Croatia, Ubwongereza bwa Saka kumwe na Luka Modric bazaba bari kwesurana. Kuwa kane tariki 18 z'ukwa gatandatu mu rukerera ubwo ni saa 7 Ghana izaba iri guhura na Panama. Uzbekistan ihure na Colombia, ubwo ni saa 10 z'ijoro. Hanyuma ni mugoroba rwose ku manywa y'ihangu saa 12 ikipe ya Czech Republic izaba iri guhura na Afrika y'Epfo. Saa 3 nanone Swaziland izaba iri guhura na Bosnia. Ubwo mu rukerera rw'icyo gihe ubwo ni saa 6 z'ijoro ikipe ya Canada izaba iri kwesurana na Qatar. Kuwa gatanu tariki 19 z'ukwa gatandatu mu rukerera Mexique izaba iri kumwe na Korea y'Epfo. Kumva saa 3 z'ijoro ubwo Amerika izaba iri kwesurana na Australia. Hamwe saa 6 z'ijoro Scotland ihure na Maroc.
kuwa gatandatu itariki 20 z'ukwa gatandatu, ukuvuga ngo ni saa 8:30 zo mu rukerera, Brazil zabiri kumwe na Haiti. Saa 11 zo mu rukerera bwo bwakeye, Turukiya zabiri guhura na Paraguay. Hanyuma saa 1 z'umugoroba rwose no kuvuga ngo Netherland cyangwa Ubuholandi buzabiri kumwe na Sweden. Hanyuma saa 4 z'ijoro Abadage bazaba kumwe na Cote d'Ivoire. Tugeze ku cyumweru itariki 21 z'ukwa gatandatu, ubwo turacyari mu matsinda, mwe mwese mudukunda tubashishikariza gukora subscribe. Ubwo ni ku cyumweru itariki 21 z'ukwa gatandatu, mu rukerera Ecuador zabiri kumwe na Curacao. Ubwo ndakeka amatsinda zabari guhumuza, ubwo ni kuvuga ngo saa 12 za mu gitondo, ubwo ni mu rukerera Tunisia zabiri kumwe n'Ubuyapani. Saa 12 z'umugoroba Espagne zabiri kumwe na Arabia Saudite. Ukuvuga ngo saa 3 zuzuye Bubiligi za kumwe na Irani. Hanyuma mu rukerera saa 6 zuzuye Uruguay zabiri kumwe na Cape Verde. Ku tariki 22 azaba kuwa mbere z'ukwa gatandatu, mu rukerera saa 9 New Zealand zari kumwe n'u Egypt cyangwa Abanyamisiri. Saa 1 zuzuye Argentina zabiri kumwe na Australia. Naho saa 5 z'ijoro Ubufaransa bumwe uri kwesurana na Iraq. Kwa kabiri itariki 23 kwa gatandatu, mu rukerera Norway zabiri kumwe na Senegal. Niba bavuga Norway umve Norvege. Akume saa 11 zuzuye Jordanie zabiri kumwe na Algeria. Hanyuma saa 1 zuzuye Portugal zabiri kumwe na Uzbekistan. Saa 4 zuzuye Ubwongereza buzaba kwesurana n'igihugu cya Ghana. Kwa gatatu itariki 24 z'ukwa gatandatu, saa 7 zuzuye za nijoro, mu rukerera Panama zabiri kumwe na Croatia. Saa 10 z'ijoro Colombia zabiri kumwe na DR Congo cyangwa Demokarasi ya Congo. Hanyuma saa 3 Bosnia zabiri kumwe na Qatar. Ubwo ni saa 3 z'amanywa. Saa 3 z'ijoro saa 3 z'ijoro none Switzerland zabiri kumwe na Canada. Hanyuma mu rukerera Maroc zabiri kumwe na Haiti. Ubwo ni saa 6 nanone Scotland zabiri guhura na Brazil. Ubwo niyo mikino ya nyuma matsinda, impamvu uzumva imikino imwe n'imwe ibera icyarimwe. Kwa kane tariki 25 ubwo ni z'ukwa gatandatu, Czech Republic zabiri guhura na Mexique. Ubwo ni saa 9 z'ijoro. Afrika y'Epfo zabiri guhura na Korea y'Epfo, nanone ni saa 9 nijoro. Curacao zabiri guhura na Ivory Coast cyangwa Cote d'Ivoire. Ubwo ni saa 4 z'ijoro. Ecuador zabiri guhura n'Abadage. Ubwo ni saa 4 z'ijoro. Kwa gatanu itariki 26 z'ukwa gatandatu, mu rukerera saa 7 Ubuyapani buzahura na Sweden. Hanyuma ikindi wamenya nuko saa 7 z'ijoro Tunisia zabihura n'Ubuholandi cyangwa Netherland. Hanyuma saa 10 z'ijoro Paraguay zabiri guhura na Australia. Muri izo saa nanone saa 10 z'ijoro Turukiya zabiri guhura na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Saa 3 z'ijoro Norway, iyi niyo match ya Norway zaba hafi, zabiri guhura n'Ubufaransa. Hanyuma saa 3 z'ijoro nanone Senegal zabiri guhura na Iraq. Kuwa gatandatu tariki 27 z'ukwa gatandatu, saa 8 z'ijoro mu rukerera Cape Verde zabiri guhura na Saudi Arabia cyangwa Arabia Saudite. Saa 8 z'ijoro nanone Uruguay zabiri guhura na Spain. Hanyuma mu saa 11 zuzuye za nijoro zo mu rukerera Egypt zabiri guhura na Iran. Hanyuma saa 11 muri izo masaha nanone New Zealand zabiri guhura na Belgium cyangwa Ububiligi. Hanyuma saa 5 zizo Croatia zabiri guhura na Ghana. Zizo saa 5 Panama zabiri guhura n'Ubwongereza. Ku cyumweru tariki 26 z'ukwa gatandatu, mu rukerera ubwo ni saa 7 z'ijoro na 30 Colombia zabiri guhura na Portugal. Saa 7 nanone na 30 ko DR Congo zabiri guhura na Uzbekistan. Ni kuvuga ngo saa 10 z'ijoro Algeria zabiri guhura na Australia. Saa 10